Šone, da pokušaj gore ući u taj portal. Nije jabolan. Možeš li gore? Vidim gore. Ozbiljno. Vidim, ozbiljno ti kažem. Gdje si otišao tu? Ušao. What the fuck? What the fuck? Halo, Šone? Imam jedan trik da ti pokažem, jel može? Ajde, pokaži. Znači, vidi, sve što treba da uradiš, da se izgradiš gore, što je prije moguće da im tvoj skill i tvoje umjeće u izgradnju. Tako, dobar s to, brzo, vježbuje, znači. To kralju, ajmo gore 1 kilometar. Vidi ga. Koja sti brzina od čovjeka. Ajde, majmune, ajde. To legendo. Ajde, još jedno, tih 10 komada. Dobar. Dobar, ja si malo failo, ali nemaš više materijala. Imam još malo, to je to, ba nema. Nemaš više, jel? Ma nema više, to je to. Ozbiljno. Možda ti pokažem jedan trik. Neću pucat. Kakav trik, kako ću ga ja sad vidjeti to? Pa vidjet ćeš, osjećaš, neću pucat, gledaj sad ovo. Nemoj da sruše impe. Pa neću pucat, svega mi ni tu darat sjekirom. Pa si ovo uradio? Au! Vićeš najmun, vićeš konju jedan. Šone, hoćeš da te odam svoju tajnu? Gdje odaj svoju tajnu? Postao sam Thanos u sezoni, koja je ovo sezona 6, jel? Šta si postao? Thanos. Da, sjećaš se prije kad je bio ono ruku kad nađeš pa postaneš jaki što može sve rušiti. Ja. E sad sam ja taj lik. Ti taj lik. Gdje napravi, slušaj, napravi mi barijere, znači zid, ovako jedno 5 zidova redom. Napravi. Da napravim? Ja, haj dalje sad tamo. Nije tako, nije ustra, to. Pa dobro, skonto sam ja, Ajde se ruši. Jesi napravi. Vidi ovo. Jesam, ajde. Gledaj. Impe. Šta? Jesi to materit počeo i čitovati. Gdje reci ja. Može li se kako vas ekra baciti, ono... Stan, dođi ovamo. Dovališ se u majmune, nemoj čitati to. Vidi ovo. Jel možeš kamen ovaj, gdje probaj ovaj kamen? Koji kamen? Ne mogu to, pa nisam ja sad toliko jak, ali vidi šta radim. Bam, ode i čest. Ode sve. Budalo, nemoj čestati igrat konju jedan. Sve rušim. Majmune. Vidi majmune, on nešto pokuša. Vidi budali. Daj volam, bježi. Čovječe, ljudi, ovo je najjača stvar koju sam do sad vidio u Fortniteu. Znači, odmah da vam kažem, ovo je... Impe. Ovo je glitch. Skont ovo, gdje on stan tu, vidi glitcha. Je? Pa vidi sad ovo, vidi kako se vidi ovo, ne mogu ni ja stat na ovo. Je skont tu. Ali to je uvijek bilo tako, Šone. Ali ovo nije, znači otkrili smo glitch, pokazat ću vam kako se radi jednostavno i bukvalno. Jednostavno. Tako je, znači sve što vam je potrebno jest ovaj quad. Evo ga ovdje. I bukvalno mora da bude ovako, znači ovako da stoji, znači ne smijete da pužete u njega. Sjedaj Šone, vidi, gdje Šone, stani, dođi ovdje. vam. Ne zajebancije da ti pitam nešto. Dođi, stani. Kako bi ga uspio na ivicu ovako parkirat, ali bez... Jedva, trebalo 5 sati. Slušaj, gdje pokušaj ti prolazit kroz te zidove? Ne mogu, jes ti čoram, ne mogu. Sjedaj sad na quad i odmah pricni. Takaj, op, 3, ne diš? Sad. Gdje sad pokušaj? Žeću gore, spuštaj se, konju. Ovaj postao Thanos što može da leti, hajde sad. Nema. Sad ne mogu, vidi ovo, letim, vidi bateri. Glavom se. Vidi ovo, impe. To letiš svega, ne možeš da spati. Letim bateri, ne mogu spast. A malo prije sam imao onaj glitch. Vidi ovo, malo prije, brate, čitav ekran 3, a sad vidi ovo. What? Vidi ovo. Šone! Dođi dole. Ma ne mogu si izdali, si čora. Munje u mene udaraju. Vidio. Sam da probam. Vidio. Aj probaj. Evo ga. Ja mogu. A mogu ja otvorit, ali vidi ovo opet. Ali nisam ja otvorio, ja sam samo pao. Jel to ne možeš da padneš svega? Ma vidi ovo života. Ljudi, ova igrica je nevjerojatna. Ovo je najbolja igrica trenutno. Evo ja sve. Ježi ba, vi slušaj. Šta je? Imam na ideju kako svaki game da vinam, vidi ovo. Nije moglo ovo srušiti. Da vidi ko će ima bolji stats od mene. Ba, vidi mogu ovo da srušim. A vidi ovo, te postavi nešto, postavi mi tu nešto. Stan, ja sam srušio slučajno. Vidi ovo, majko. Koja moć ljudima, ne. Impe, ja otvarim pa dobra, mene odbaci gore. Ozbiljno. Kako ja ne mogu to, stani, hoću ja tu moć. Šone, da pokušaj gore ući u taj portal.
Jabolan. Jel se može ući? Nemam pojma, vidi ga koliki je sad. Sad Pokušaj. otvorim Možeš li gore? Vidim gore. Ozbiljno. Vidim ozbiljno ti kažem. Oh my god, šta će se desiti? What? Jel gledaš ti od ozgo? Gledam, vidim te ko tačkicu. Evo ti jedan snajper. Vidi, ne mogu ti bat. Oh my god. Gdje si otišao tu? Evo me. Ušao. What the fuck? What the fuck? Šta je bilo? Ja ću pasti. What the fuck? Šta ovo piše Tug Duel? Impe. Šta je bilo? Ljudi, ovo će biti u sljedećoj epizodi. Ovo gledajte u sljedećoj epizodi, ima da razvalimo, znači, baš me zanima šta je Šone vidio gore kad je ušao. Oh my god. Hajde Šone da vidimo, znači izgubio si moć, da vidimo možeš li ponovo dobiti moć. Bam. Vidi ga, opet ima moć. Ja ne zezar. Pa kako ja ne mogu. Odo je opet gore. Uspio sam. Inače ljudi, ajmo da vidimo sad s ovim glitchom kao što smo Thanos, da srušimo cijeli Tilted Towers. Dođi sa mnom Šone, dođi ovamo, jel imaš ti taj glitch? A, ne imam sad. Ne, probaj uništiti. O, ne mogu. Nema veze, dođi ovamo. Idemo u Tilted Towers. Znači moramo uništiti, nećemo cijeli, pokušat ćemo uništiti što više da baš vidimo kako to ide. Oh my god, ovaj mi je glitch predobar, ali ovaj što smo otkrili Šone i ja, što ćete vidjeti u sljedećoj epizodi, čovječe. Oh my god. Ostavite znači 10.000 lajkova na ovoj epizodi ako želite da to što prije izađe. A mi ajde da vidimo sad. What the fuck, pogledaj ovo Šone. Ode cijela zgrada. Ode cijela zgrada u sekundi, gledaj. What the fuck? Čekaj da probam nešto. Da vidim ako skočim, znači mogu se ovako ogradit, ali mogu malo sutra, stani. To. Pa, stani, hoću da se izgradim gore do vrha one zgrade, čisto da skočim. Ok, evo me hodam, znači sad ću da skočim na ovu zgradu, čisto da im da li ću propasti skroz dole. Šone, vidiš li me gore? Prati zgradu, pratiš li? Prati. Bam! Bukvalno propadam kroz cijelu zgradu. Znači napravio sam rupu, vidi ovo! Oh my god, ovo je najbolja stvar ikad, znači, ovi glitchevi u Fortniteu, pa nema ništa jače. Znači, Epic Games mora definitivno da obriše ovaj quad, jer se stvaraju glitchevi s njim, znači, evo, Šone i ja smo otkrili već 2 glitcha. Šone, što ti radiš? Ma ništa, malo šetkam se. Šetkaš se. Vidi sad, prati zgradu. Pratim. Ostalo još ovdje, čekaj sekund. Bam, ode cijela zgrada. Sad se ti pazi zato što ću ti... Ne, alo, ne. Bam, odeš one. Gdje si, posao, majmo, najde sad probaj šta. Zamisli ovo u pravom meču Šone probamo. I neko se tako izgradi, ja sam dođem, bam. Pa ništa, jedino da mi to probamo u pravom meču pa da ja dobijem. Probat ćemo definitivno, ali nećemo sad, znači, pišite dole u komentar da li želite da to probamo u pravom meču. Uglavnom ljudi, uništio sam nisam skoro cijeli Tilted Towers. Da li si ti meni mogu skida health dok si bio pod onim glitchom? Dođi da probamo. Da pokušam proći kroz tebe. Nemoj života ti, znači nemoj mašteri. Svega ti, ajde čisto da to probamo za kraj i da vidimo, pa da odjavimo ovaj video. What? Ljudi, ja imam još ovaj glitch. Šone, ja imam još ovaj glitch, a umro sam. Ne pa. Dođe ovamo, požuri, ajde sad. Što ti do mene, lakše te do mene, već meni do tebe. Ajde mogu ja tu, ako sletim ja sam ti smrtav Šone. Ja ima i tog pravo set, čekaj peza. Šta radiš? Šta radiš? Šta radiš? Kak je to bombe, bat? Pa bude, ja sam odmah skočio, ubio se, već došao malte ne i onda poginuo. Tačno, ajde sad dođi ovamo. Da vidimo sad Šone, stani tu, stani! Skočim. Udar, probaj me udar. Bam, ne mogu ga ubiti ovako, a dobro, nisam ni očekivao. Što me nisi sad?
Jebem ti mrvu. Ništa ljudi, uglavnom to je to što se tiče ove epizode, ja se nadam da ste uživali, ako jeste slobodno ostavite like, share, subscribe, ajmo 10.000 lajkova, ukoliko želite da sa novim glitchom pokušamo proći gore što Evo ga, postavi sad. Postavi. Kako neće radit. Uglavnom to je to, posjetite Šoneta, pretplate se na njegov kanal i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada ljudi moji, lijep pozdrav i... Da mi kart, vidi govneta. Evo ga, Aj, čao. opet.